mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro 28 Elegance Bistro EBC inejeje abakiriya bayo ibazanira igitaramo cy'imaturamugabo mu ijoro ry'igikundiro kuri iki cyumweru tariki 3 Nyakanga Kangamabuguma 2022 guhera ku isaha y'isa moya. Iganze Gakondo Group kuva mu mujyi wa Kigali banzika amajwi y'uruhanika bataramira abanyehuye n'abatembera umujyi wa Huye kuri Elegance Bistro EBC. Icyo kurya no kunywa kandi azaba ari munangi n'amapromosiyo agiye atandukanye. Mbega byiza we, tugaruke ku isoko kwizihiza umunsi wo kwibohora twumva indirimbo z'iwacu na Iganze Gakondo Group hamwe na MC Boringo n'aba DJ batandukanye. Kwinjira muri iki gitaramo ni konsomasiyo gusa. Mbega byiza we, Iganze Gakondo Group irongeye isesekaye mu karere ka Huye ku iki cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa Nyakanga Kangamabuguma 2022 guhera ku isaha y'isa moya. Nimuzacikwe muri Elegance Bistro EBC. Elegance Bistro EBC turayisanga mu karere ka Huye mu nyubako Rwanda Revenue ikoreramo. Mbega igitaramo cy'abahizi, iyi ni nyere y'abahizi ndakurahiye, uzazane n'umuryango wawe wose.